Imaina kashan hawaj agencia modismi, iskay waranja iskay chunka tawayo huatapi, Perú suyupa economía najinman rishanta hawarin. Chaypajmi julio killapiwan agosto killapi PBI mirarishanta suyanja, suyupi ajinman rishanta hawarinapaj. Chunka soqtayoq suyukunapi café tarpojkuna achka ruruchinankupajmi kallpancharinku, kaywanmi allin rurayniyoq kanankupajwan hunaypachapi takiasqa kananpaj kanja. Chaywanmi hatukunaman yaykunankuta kallpancharinjaku hinallataj peruano cafeta reqsirichinankupajpas kanja. Yachay hatipaj peruanokuna, waranja pichhapachakpa jonapa genetikankuta, peno suyupi hatipanjaku, kayja miluanta allin kananpaj ruraymi. Chaywanmi Perú suyupi pacha ruranakunata kallpancharinja, chaynallataj takiasqa kanantawan allin rurayninkuta. Perú uyukuyapi hawaj frejkuna mirarishantam, mikuy rantishankuna mirarishan hawarichin. Iskay waranja iskay chunka tawayo huatapa junio killanpim, tawa chico sojta chunka hanchisniyoq por sietota. Mikuy rantikuykunapi rantikuyninkum mirarirjon. Kaymi mikuykunawan upianakuna rantikuypi allin kashanpi karjonku. Kuskusuyupi pichhamana llaqtapi tiyaqkunam, tawa chunka wataña suyashankunuan, allpankupaj helhanta chaskirjonku. Chaywanmi iskay waranja runakuna yanapaykachikunku, hinallataj jepa watakuna allpankuta amanachankupajuan tarpuy allpakunapajpas kanja. Perú suyum kolka wayqhotawan San Juan de Marconapa terrazan, wakinpi patrimonio geológico mundial kajkunapa pachak geositiokuna yaykuchishankuta mancha kusikuywan chaski ikun. Chay ruraypim yachay hatipaypajuan yapan suyukunapi yachay hatipaykunapaj kejnin suyunchik kananta yanapaykun. Kakinsa chunka agosto killapim mamachacha Santa Rosa de Limapa puncha unin kachka. Chaynapim yapa suyupaj mana yamay kachkan hinayaj hamutay, upayaya kaymananchuy, aylluwan kay. Espíritu sajewashanchik tam Isabel Flores de Oliviapa yanapakuyninta yuyarina. Kaydiam semanapi pisivillakuy karjon, huk semanapiña tinkusunchik.